أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bandiraɓe caggal yettude Allah e julde annabi makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min calmini on min juurima on en garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayawo men Pini TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti eɗen kalanno e gueɗe bonnoje njuulu e aljuma paaɗo so Allah jaɓi hen jokketen ha payen e gueɗe ɗe ganduɗa so neɗɗo waɗi ɗum e njuulu ala basi gueɗe ɗe ganduɗa bonnata ene dagui e njuulu ene jeeya e gueɗe bonnoje njuulu eywa en mbino so neɗɗo teyi ɓeydi darde e njuulu mum njuulu ngu boni kono neɗɗo mo o tinani ɓeydi darde wotere e njuulu he bonani o sujjan ba'da salam sabu o ɓeydi darde kono neɗɗo mo tinani ɓeydi e njuulu he yeru muɗum on njuulu ngu bonat holko woni yeru mum omo juulanno futuro ko darɗe tati o tinani o ɓeydi darɗe tati goɗɗe woni jeegom njuulu ngu boni eyyi so tawi ko darde wotere o ɓeydi o tinani njuulu ngu bonani o sujjan ba'da salam kono yeru njuulu ngu omo juula subaka darɗe ɗiɗi o tinani o ɓeydi ɗiɗi goɗɗe woni darɗe nayyi njuulu ngu boni omo juula tisbar darɗe nayyi o yejjiti o ɓeydi nayyi goɗɗi o jokki tan omo juula ha woni darɗe jeetati njuulu ngu boni te ɗum ɗo kam hewani waddede ɗum so wona mo ganduɗa hakkille makko kam ne yalti njuulu hede kono battuɗo hakkille e njuulu tisbar tan ha wona darɗe jeetati elle naafila korka ano hakkille ma ala e njuulu he njuulu ngu boni eywa ko hono noon kadi neɗɗo juuldannoɗo e almami ina dadma darɗe so almami silmini ka poɗɗo yobde darɗe ɗe daɗeɗa ɗe eyyi almami noon wonko waddano e njuulu he wonko ɓeydi hen ine sujja ba'da salam eyyi somo sujja ba'da salam ko caggal o silmini kanko almami o ko ɗon o sujjata ano kebduɗo e makko darɗe a faami so silmini aɗa foti yobde so tawi o silmini omo sujja ba'da salam ɗo a sujjitta e makko ano a immoto gaddoya ko dannoma ko ndeweteɗa ko sa joɓi ɗum ha a gasi ha a tahiyima ha a silmini ano ko ɗo cujjata ba'da salam hay so tawi nde almami waddete noon nde taw an a arani e njuulu he taw darɗe ɗe o danmaɗe ko toon o ɓeyduno ko ine sujjinamo ba'da salam haɗata a sujjat ɓay tan a hebdi e makko darde ano a sujjoyat ba'da salam o kono noon so silmini omo sujjoye ba'da salam an a sujjata a jokkat njuulu ma gabda ko daɗeɗa ko sa gayni puɗɗoɗa sujjude ba'da salam o ɗo noon aɗa daɗa ha gasi almami ne sujja ba'da salam cujjiɗɗa e makko njuulu ma boni ko hono noon kadi omo sujja qabla salam so tawi wonko danma e njuulu he a ari a heeɓi darde a hebde almami darde almami ne sujja qabla salam wonko ussi e njuulu he ko ene sujjinamo qabla salam woni ko adi omo silmina ɗo ano a sujjidan e makko qabla salam o sa sujjidi e makko qabla salam hay so tawi nde o waddete noon nde tawa a arani taw darɗe ɗe o danmaɗe ko hen o wadda ko ine sujjinamo oɗo qabla salam kono haɗata ɓay tan a hebdi e makko darde wotere a sujjidan e makko qabla salam o ɗo noon annene sa sujjidi e makko qabla salam haw silmini sabu o tayyoto haw gayna hade makko wiide assalamu aleykum o yaha o sujjoya jaada e makko o jotto o sujjoye ɗimmol jaada e makko o jotto o tahiyo hawo wi assalamu aleykum njuulu makko gasi puɗɗoɗa immade gaddoya ko ndeweteɗa ko
ɗo noon annene omo sujja qabla salam caliɗa rewde e makko juuluma boni. Aha. Eyi so tawi noon a heɓdani almami darde, aha, almami ne sujja qabla salam walla ne sujja ba'da salam a sujjitta e makko. Eyi so tawi omo sujja a heɓdani e makko darde, a gasi a sujjidi e makko, an kadi juuluma bonat. Aha. heɓdani almami hay darde wotere saabu juulu ngu fatori mama kala ko wawno waddede toon somo sujja an a sujjida e makko, sa sujjidi e makko ɗo juuluma bonat. ko hono noon kadi ene jeeya gueɗe bonnoji juulu, accude sunna koytuɗo wayno wiide sami allahu liman hamida, a yejiti wiide noon darde ma adine tan cujja qabla salam juuluma boni. eyyi ko sunnaji jeetati cujjante. eyyi ma en kaaloy sen jeehi e ñawore ko fati e sujudu sahwi, ma en kaaloy ɗum sunnaji jeetati ɗi ene jeeya hen wayno janggude fatiha en, ayo janggude simore, walla jonde ma ɗe jooɗotoɗa hakku sa heeɓi darɗe ɗiɗi jonde nde jooɗotoɗa ɗon nde tahiyatu mo mbaɗata ɗono jonde nde, walla ko nandi hen ma en kaaloy ɗum. kono noon sunna koytuɗo wayno nde jaggata e koppi nde aɗa foti wi'orde allahu akbar jaadina hen, a wiyani noon tan cujja qabla salam juuluma boni. aha. ɗeɗo gueɗe bandiraɓe woni gueɗe ɗe ganduɗa eɗen tawruno ɗum e gueɗe bonnoje juulu. joni noon so tawi ko gueɗe ɗe ganduɗa ala base so neɗɗo waɗi ɗum e juulu he juulu ngu bonani, eyyi ina yaaha ha gueɗe 11 walla ha ɓuura ɗum. ma wat ko gadduɗen hen ina jeeya hen aɗa juulanno neɗɗo ne yewta keɗoɗa yewtere makko nde seeɗa, keɗoɗa hen seeɗa ala base bonnani juulu. kono noon so heewi eywa juuluma boni. aɗa juula tisbar journal fuɗɗima, juulu ngu e journal o tan ko guila habbirano harminuɗo ha silminago juuluma boni, juulu ngu sellani. aɗa juula woodi gadduɗo xibar o wima eɓe patma bottade sa gayni julde a yiɗima ɗum, eywa ala base, walla kaarine nodduma walla kaarine fadma ala base, walla seeɗa. kono noon heɗade tan ha juulu ngu gasa juuluma boni. so juuti haade juulu ngu gasde ni taw boni kisa. aha. eywa ko hono noon kadi kaliten ko gueɗe ɗe ganduɗa ala base wadde heɗade seeɗa ala base. aɗa juulanno yaare ne fayi e ma, a hocciri noon faɗo ngo no jooɗoriɗa ni a tappi a wari yaare nde maayi juuluma bonani. walla boddi, eyyi a wari boddi ndi haade yaade e ɓesgu ma, eyyi walla haade lorde ma ano ala base. kono noon lahdari ine haalani so tawi golle ɗe juuti sippiro ngo aɗa fiya ga ndiwa ga nduɗoɗa golle ɗe keewi juuluma boni, a taƴan juulu ngu mbara ɗum ha gasa sa gayni jokka puɗɗitoɗa juuluma. eyyi walla golle ɗe juutani kono noon a rumtima qibla, hono noon tan heedima caggal tan a rumtima, a natti huccidde funnague hucciti hirnague a wari ɗum hankkadi juulu ngu boni. eyyi ko hono noon kadi neɗɗo aɗa juulanno namdoma to kaari woni, walla neɗɗo ara e ma jofoɗamo yo jooɗo jungo ma ala base. joforade tergal taw wona joforade ɗemgal haalde ala ɗum ala hen. walla o wima o woodi ko namdima dillina hoore ma mbiyamo eyyi walla mbiyamo ala, eyyi kaari nana ɗo mbaɗani ala base. eyyi ɓurani yodde noon e juulu, juulowo ene foti sohlirde kalifa makko mo huccodiri o. kono noon bonnata juulu ala base. eyyi neɗɗo salminma duttirama salminago e jungo ma, eyyi ala base. eyyi wiyama ni ina waɗɗi neɗɗo salmini wima assalamu aleykum mbaɗamo ni taw aɗa juulanno walla ni won anduɓe wiɓe ko waɗɗi. eyyi
woto ruttir ɗemgal ma woto wimo wa aleykum salam saabu ka juulowo kono noon aɗa wawi ruttirde mo juuɗe ma aha kono noon juulowo holko salmini ɗum sana taw wasde andude o juulat neɗɗo mo jiiɗani juula kam jarani aɗa salmina artan joɗɗa so gayni saabu mo huccodiri ɗono on ɓurma teddude gunnodirde on haw gayno fuɗɗo arde ma ɗum ɓuuri hande eyyi on poɗɗa hokkude respect gaccidamo hen sa tawino omo haalde e président de la république an aɗa sohlimo a daroto caggal haw gayna on saaha poɗɗoɗa haaldude e makko ko kanko omo juula aɗa salmina eyyi wasta noon eyyi no waɗi woɓɓe hawjuɓe kadi tawaɗa aɗa juula tan ne haala kay kala to tawɗama omo juula kanko kay koye nafilaji tan o woni heddone haala a sohlinimo e juulu makko accu haw gayna ko holko mbatta hen commentaire ni hay sa aɗa yiiɗi wadde ɗum kay accu haw gayna kono omo juula tan gara haalde est ce que kala to woni omo juula kanko kay hankkadi jomum haqqille makko nattan wonde e juulu he wona e maɗa e wona hunde hande eyyi wadde juulannoɗo o salminama o ruttiri jungo makko walla hoore makko ɗum ɗo bonnani juulngu so tawi noon o wi wa aleykum salam o ruttiri ɗemgal makko juulngu boni eyyi yo sohlir kalifa makko mo hucciti ɗono neɗɗo juulannoɗo noon o sellani omo uuma walla omo otta saabu ñaw walla saabu musalla ala basi o yafama ɗum walla ñuñu gatimo en e juulu he o haalani de o wiyani woyi ala o walla o otti walla ko nandi hen eyyi ɗum ɗo bonnani juulungu ko hono noon kadi bojji saabu kulol Allah omo jangga ayeje ɗe ganduɗa ine woni sababu kulol makko Allah eywa o huuli hen soko ayeje ɗe Allah sappanto hefereɓe walla golloɓe ko boni o woni e woyde saabu khushu woni kulol Allah ɗum ɗo ala basi eyyi kono noon wona almami o ne weeli dande qur'ana o ne weeli kono o andani ko firti dande almami weeli tan o woni e woyde ala ɗum ala hen heewi pullo keɗiɗo hoddu ha ɓooya woni e woyde walla neɗɗo heeɗo baba mal ha ɓooya woya ɗum noon e almami belɗo dande tawa andani ko haala taw wona qur'ana o hayba o hebma ala ko dande nde weeli eyyi way hono beyti ɗi ni no welirta e mani almuɓe welɓe dande ina madha welma ha goya qur'ana o ko noon welirma a woyi juuluma boni eyyi qur'ana woyirte ko saabu kulol Allah famde ko haalete hen ko eyyi mo nanani arab noon nanani en haydara o heeɗima qur'ana almami ne jangga dande weeli o woyi awa kanko andi ko woynimo kono noon so tawi wona saabu kulol Allah so tawi noon haydara qur'ana o ko gonga weeli dande almami ne weeli kono ko saabu kalɗo haala ka ko ɗum woni sababu o woyiri juulu makko bonani jafo ɗon eyyi hewɓe ne joguiɗo caɗele seeɗa ay qur'ana wona jimri wona beyti qur'ana ko haala Allah nde nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam qur'ana o jippotono e makko ko hayba o yadanno eyyi nden ni qur'ana o jangguirtanoke no jangguirte hande ni eyyi wonani o jangguirteno hay so tawi ɓe kalan tan ɓe belnatano nelaɗo noon haali sallallahu alih wa sallam o wi sinkire alqur'ana o e sawtuji moɗon eyyi sinkude noon wona tan welnude woɓɓe hay mbaɗa hen instrumental uji goɗɗi dande nde changé machine ordinateur change dande nde ne welna ɗum ɗo ko fijirde haala Allah Allah ne haalna en no poɗɗen waade e ko rentinta en omo sappo en e cappoje ɗe ganduɗa neɗɗo mbaɗowo ko boni walla caliɗo rewdemo ko heɓata aɗa welna ɗum hono no musique welnirte hande ni hande ne heewi yimɓe ne keɗo ne belto hen ne mbiye ne weeli ala adan nelaɗo so haalino sallallahu alih w sallam so jangguino alqur'ana jiyata ko ɓerɗe ɗe memanno qur'ana o gijat
ko hayba o jogotono sabu nde Quraysiyankoɓe jehi to Utbatu ibnu Rabi'a nde Qur'ana o ari nde nelaɗo nela sallallahu alaihi wasallam e kesem kesem maagu he mawɓe Quraysiyankoɓe Abu Jahli en ɓen e Walid ibn Mughira manda holɓe ɓen wonnoɓe toon ɓe mawɓe Makka naaɓe ne kaɓomo Utbatu ɓe neli ɓe mbi Utbatu an ya walloy amen e bande oɗo sabu ine anda ɗo kam jimri kam ko fati e qasida ko an o ɓuuri wawde ɗum eyi aɗa andi bahruji ɗi aɗa foori hen jimri makko ndi o yimata walla soko mbilew ya kalda e makko o acca ɗum ɗo on saha o felliti yaade nde o ari o tawi nelaɗo sallllahu alih w sallam nokku mum o salmini ɗum o wimo nelaɗo o wimo Muhammad sallllahu alih w sallam ano ko an o ɓuuri bamma Abdoullahi nelaɗo deƴƴi sallllahu alih w sallam e needi muɗum ndi o wi ko an o ɓuuri Abdoul Muttalib mamma nelaɗo jabaki sallllahu alih w sallam o wi so tawi a ɓurani ɓe anduɓe andu wonde allaji ɗi ñigata ɗiɗo ko ɗiɗo ɓe ndewanno so tawi noon ko an ɓuuri ɓe ɗum kalna kam eyi nde o haali haw gayni nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam e needi ndi holko jaabimo haalani hay konngol o wi tan a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim o fuɗɗi janngude Qur'ana o jangganno ko suratul Fussilat omo janga haala ka nde Qur'ana o ne waɗi hayba ne naata e Utbat ne wadda hen ha ɓooyi natti wawde jaggude hoore mum diwi hirɓi mo jaggi hunuko makko o wimo mi ñaage sabu enɗam gonɗam hakkude men ɗam deƴƴu darto ko jangata ɗo ko kalta ko on saha nelaɗo deƴƴi sallallahu alih w sallam kanko o deƴƴi on saha o rumti o yeehi no yeehi noon o sali yaade to mabɓe o yeehi galle makko ha hedde balɗe tati ɓe jiyanimo ɓe noddimo ɓe joƴƴinimo ɓe mbimo an min neliɗomo to Muhammad sallllahu alih wa sallam a arti a deƴƴi min jiyanima guila nden ko holɗum mbaɗa wona ka jiɗɗo oñade nden kala tuɓɗo natte e l'islam ɓe mbiyata ko kaari oñima nde ɓe mbimo noon nde o wiɓe onon mbiɗon Muhammad ko bilejo ɓe mbimo eyi sallllahu alih wa sallam o wi est ce que eme on meeɗi yiidemo omo waɗa piɓi omo tutta hen eko nandi hen omo waɗa ko wileɓe mbaɗata ɓe mbi ala o mbiɗon ko kangaɗo ko kaari keeɓimo est ce que on meeɗi yiide on ɓorgo tekke walla omo haala gueɗe kangaɗe ɓe mbi ala o mbiɗon ko jimowo onon gandi mino ono fof min ɓuuri on wawde jimri mbiɗa andi bahruji ɗi foof mbiɗa waɗa hen ko hay goto e moɗon wawa wadde mbiɗa andi jimri no fewi o wi kono mi nani e Muhammad haala ka ganduɗa sallllahu alih w sallam haala ka dey eka waɗi fobre woni eka waɗi fondement haala ka eka waɗi cate eyi haala ka eka waɗi mangu eka waɗi ɓesnoje te haala kaɗo ko nanmi e Muhammad mi wondiri sallllahu alih w sallam kaɗo haala wonta hedde ka dow ya'lu wala yu'la alayhi kaɗo haala de ka towan tan kala haala garka kaɗo hankadi wonan e dow makka kono haala wonata jamais e dow kaɗo haala ayi nde wonno Qur'ana ko hayba o naati e makko kono wona dane Muhammad ne weeli ne janga ɗum sallllahu alih w sallam saabu o andiraka jimri wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin lo yunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin Allah wi min gandinani mo jimri te hananani moni ɗum ɗo wonani so wona jangtogol ngol ganduɗa mbiɗa addi ɗum e makko beele o jertina hen wurɓe ɓe wadde eɗen kalanno neɗɗo juulannoɗo eywa o woyi sabu kulol Allah eyi ko woyi ɗon ko juulu makko bonani eyi ko hono noon kadi dirminade ganduɗa dirmitade eyi omo juula janga goddol makko nde waɗi hunde o dirmiti juulu ngu bonani hayso tawi wona saabu haaju ni juulu ngu bonani kono noon kadi juulannoɗo o yeehi fodde sappeji ɗiɗi beele o sukka yolde ne yeeso makko sappe gonɗo yeeso makko
walla o añi yimɓe birto hakkude yeeso makko ɗo o yehi fodde sappeji ɗiɗi beele o takko ɓalal ngal hankkadi neɗɗo wasa rewde hakkude makko e ɓalal he eyyi ala basi eyyi ɗeɗo gueɗe foof bonnata eywa juulu kono noon wata ɓuur sappeji ɗiɗi walla hay tati wiyama sa ari a añi darde dadma guila caggal ga haɗi ma yettade sappewol ngol e fodde sappe walla sappeji ɗiɗi aɗa wawi habbirde ganiɗa kabbira jagga e koppi jara noon tawtoya sappe o to woni ɗo eyyi ko hono noon kadi aɗa juulanno kalama fukki kalama yani kan koccuɗa pewniɗɗa kala ka en eyyi wiyama hayso tawi a tourni hoorema saabu hoccude kala ka eyyi ala basi walla sutura ko biyete ko saɗa juulanno aɗa añi yimɓe ndewa yeeso ma a waɗi ɗon heedo eyyi woodi leggal ngal lelnuɗa ɗon walla ko nandi hen beele yimɓe mbasa rewde yeeso ma eyyi ɗum yani walla dirti on saaha gartiroyɗa ɗum battuɗa ɗum ɗon eyyi ɗum ɗo ala basi ko hono noon kadi wayno ŋablude en uddirde hunduko mum e jungo mum saɗa ŋabla nelaɗo sallah sallam wi soɗon ŋabla guddie kunuɗe moɗon ɗe e jungo mon eyyi te saɗa ŋabla wata yaltin sawtu wata wi ha hono woɓɓe mbattani ala sa waɗi noon wiyama seyɗani wonata koye jaldema saɗa ŋabla wata waddu hen sawtu oɗon woɓɓe soɓe ŋabla no a nanat ɓe mbadda hen sawtu eyyi ko yoɗani ni e l'islam nde wonno diine l'islam ko diine civlisɗo diine joɗɗo eyyi gonɗuɗo e l'islam ine hutoro ɗum on kala to woni omo wonde neɗɗagal ŋablude ne luuka ha hooram walla woɓɓe co gisliɗo ko ma ƴeŋƴoɗa sa tinaɗe bettete saabu ɓe mbaddan hen kadi sawtu ha ɓurta ɗum ɗo foof wona e gueɗe jonnoje l'islam jeeya nelaɗo wi sallah sallam saɗa so tawi aɗa ŋabla ya uddu hunuko mako eyyi wiyama jungo ma ñama ngo guddirta nder jungo ngo soko nano ngo guddira boowal jungo ngo walla tamago ni eyyi saɗa ŋablanno a uddiri noon hunuko mako ha gayni ŋablude a jokki jangde ma juuɗo ngu bonani ko hono noon kadi tuttude eyyi tuttude e comcol muɗum walla e musuwar eyyi walla ko nandi hen tuttade woni e hunuko ma eyyi surtout korka noon ne heewi hebde yimɓeɓe ƴetta musuwar o gukkita hen seese woto yaltin karfeje noon a yaltinan musuwar o gukkita hen seese taw alda e ka eyyi walla ta eyyi eyyi e fa woni tuf walla ko nandi hen ala woto yaltin wukkita hen seese eyyi musuwar aɗa wawi wattude e poos ma tuttade e ñittade e warñede foof ne laaɓi ne wawi wonde e comcol ma aɗa julda hen ne wawi wonde e ɓandu ma aɗa julda hen eyyi aɗa wawi wonde e musuwar hay ñittade ni aɗa mabɓa piftoɗa e musuwar mbatta e poos ma ala basi eyyi saɗa tutta noon wata yaltin sawtuwol tan eyyi so tawi noon sawtu yalti hen a yaltini hen sawtu wiyama aɗa sujja ba'da salam on wiɓe juulma bonat sa tawi ɗum aɗa juula tan kaktoɗa tutta to mbadda hen sawtu eyyi won wiɓe juuluma bonat eyyi eyyi wiyama ala baasi famnude neɗɗo eyyi aɗa juula neɗɗo woodi ko namdima kalɗa aaye mo ganduɗa ne haala ko nandi hen jannguɗa on aaye eyyi caggal fatiya gaynuɗa fati o tan jannguɗa on aaye beele o faama ala basi eyyi eyyi walla aɗa addana wayno ko fati e dalil walla ko nandi hen kalorɗa aaye o taw noon gudditirɗa aaye o caggal fatiha jokkuɗa ɗon noon e simore nde ɗon ɗum ɗon wiyama ala basi eyyi so tawi noon ko aayeji goɗɗi jangganɗa walla simore wonde duttiɗa gadduɗa ɗum ɗon koye qur'ana ni jeeya beele famnude mo juuluma boni hankkadi juuluma bonat eyyi so tawi noon eyyi so tawi ko nder fatiha wonno kadi kalɗa ɗum juuluma boni ha joni eyyi so tawi noon wona ɗum ala basi walla won simore nde o namtonoma walla ko nandi hen eyyi walla a yiiɗi famnudemo
tan a jangi fati o joofi tan gudditirɗa ɗon e ay alqur'ana o gudditirɗa ɗon mon saha jokkuɗa ala basi juulu ngu banani bandiraɓe ɗeɗo gueɗe woni gueɗe ɗe ganduɗa so tawi neɗɗo waddama ɗum e juulu ala basi islamu en gueɗe kewɗe gueɗe goɗɗe hankkadi gueɗe ɗe ɓay en limti gueɗe bonnoje juulu e gueɗe keddiɗe ɗe ganduɗa en limtani ɗum hen eywa sana taw gueɗe ɗe ganduɗa haqqille jaɓani kala ko haqqille jaɓani noon so tawi waɗama e juulu kadi eywa sellata e wadde en karan ɗo inchallah so tawi Allah artiri en aljuma paaɗo ha joni jokken ko fati e ñawoje juulu e gueɗe ɗe ganduɗa neɗɗo mo wawa darade juula taw ne wawi joɗade juula walla ko nandi hen wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam eɗen jaɗanno to banggue caméraji to musidɗo meɗen Djiby Dieng to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh